hashingiwe kuri operasiyo ya Israel ku gihugu cya Iran. Ino operasiyo yabaye ku itariki ya 13 Kamena mu mwaka wa 2025. Iyo operasiyo yitwa The Rising Lion. Ni igitero cy'imbaraga nyinshi cyane cyagabwe ku butaka bwa Iran. Israel ngo yari igamije gusenya Iran burundu, ubundi gasenya umugambi wabo wo kubaka intwaro za kirimbuzi. Israel kimara kugaba iki gitero, Iran yagize umujinya uhambaye cyane ngo kuko iki gitero cyanahitanye abagabo bakomeye ku butaka bwa Iran. General Hussein Salami n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu cya Iran bahaburiye ubuzima. Ubuyobozi bwa Israel bwigambye iki gitero ndetse buvuga ko nta yindi gahunda bufite uretse yo kurimbura Iran no gusenya ubutegetsi bwa ICRG. Ubu ubutegetsi butegekwa n'agatsiko kabitwaje ndetse n'abagendera ku mahame y'idini ya Islam cyane ku buryo bukomeye. Leta ya Israel yavuze ko kugaba iki gitero ngo nta yindi gahunda yari ifite ngo kiretse guhagarika umugambi wa Iran wo gutunga ibitwaro bya kirimbuzi ngo kuko bigeramiye umutekano wayo. Iran ikimara kubona ibi bibayeho ngo nta kintu nacyo yahise ikora. Byari ibintu bikomeye cyane ubwo inganda zo muri Iran zaturitswaga n'ibisasu by'indege zikomeye ziturutse ku butaka bwa Israel nka F-16 n'izindi nyinshi cyane zindwanye. Izi ndege zindwanye ziba zarohejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'izo Israel yikorera ku giti cyayo. Zahagurutse ku bibuga by'indege nka Nevatim Air Base n'ibindi byinshi cyane bibarizwa mu gihugu cya Israel ibigiye kwangiza ubutaka bwa Iran. Ibi ngibi byatumye abanya-Iran bagira umujinya uhambaye cyane. Reka turebere hamwe ibyakurikiye igitero cya The Rising Lion aho Israel yakigabye ku butaka bwa Iran. Njye muri kumva muri kiganiro nitwa Medal. Ntibibagirwe gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri Nevatim Air Base hagurutse indege nyinshi cyane. Izi zari zoherejwe kurasa ku butaka bwa Iran no kurimbura umugambi wabo wo gukora ibitwaro bya kirimbuzi ngo bamazemo igihe kirekire bari kuwutegura. Umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran Ali Khamenei yavuze neza ko Israel ibyikoze ngo izabyicuza burundu. General Hussein Salami mbere yuko yitaba Imana yari yatanze ikiganiro ku binyamakuru bitandukanye avuga ko Iran yiteguye rwose ngo igihe cyose byayitwara kurasana na Israel ngo barabyiteguye ndetse babipanze kera. Umuyobozi mukuru w'igihugu cya Israel, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, uyu ni umugabo w'intambara cyane umenyerewe mu mahanga nyuma y'intambara zikomeye yakoze aho yarasanye n'abanyapalestina akabarasa Abahuti ndetse n'Abahezbollah. Urugamba rwari rushojwe noneho aho bwerekeje amaso n'intambara ze kuri Iran. Ni ibintu bitari bimworoheye nubwo yaratangije urugamba rukomeye cyane aribyo byamugizeho ingaruka mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya 14. Ibi ngibi Iran yabikoze mu buryo bwo kwihorera mu gitero yiswe The True Promise gatatu. Iki ni gitero yasezeranyije abanya-Iran bose ko umunsi umwe izaruhuka ariko isenya ubutaka bwa Israel, igihugu cya Israel kigasibangana ku ikarita y'isi. Abantu bamwe bavuga ko ibi ngibi ari ibintu bitashoboka cyangwa se ngo bikunde, ariko Iran ubwayo yivugiye ko ifite ubushobozi buhagije ndetse ifite n'ibitwaro bihambaye ku buryo byoroshye kurimbura igihugu cya Israel. Abanya-Israel nabo ngo bariteguye bihambaye nyuma yo gucukura amatano abaturage bazajya bihishamo ndetse n'ubwirinzi bwabo bukomeye bwa Iron Dome n'ubundi bwinshi cyane bwaba bwarubatswe kugira ngo buzajye bubarinda mu bihe by'intambara. Mu ijoro ryakeye ibintu byari bicika ku butaka bukomeye bwa Israel, ubutaka butagatifu mu mujyi nka Haifa, Tel Aviv, Yerusalemu ndetse n'utundi duce dukomeye cyane twibasiwe n'ibitwaro bya Iran byari bifite ubumara bwinshi cyane. Ahangaha abaturage bakuriye imishwaro dore ko 10 bamaze kuhasiga ubuzima. Abagera kuri 40 nabo bahakomerekeye bikabije. 7 baburiye irengero mu rugamba rwabaye nijoro. Urugamba rwo gukarashisha indege n'ibisasu bya misile byihuta cyane dore ko Iran ifite ibitwaro ngo byihuta cyane kurenza umuvuduko w'ijwi inshuro zigera ku 10. Israel n'ubwirinzi bwayo bukabije ndetse bwamenyerewe cyane n'amahanga yose bugatera ubwoba bise bwa Iron Dome ngo uyu munsi nta kintu bwakoze kuko umujyi wa Haifa ngo numwe mu mijyi ikomeye cyane mu gihugu cya Israel ndetse barizwamo n'ibirindiro byinshi bya gisirikare muri uyu mujyi. Ariko ngo ntabwo byabujije gusanga uyu mujyi wahindutse umuyonga kugeza n'aka kanya benshi cyane bamaze kuhasiga ubuzima. Inyubako ndende iz'ubucuruzi, iza gisirikare n'ibigo bya gisirikare ngo byibasiwe biraswaho cyane. Ubu mwotsi ni mwinshi cyane ucucunyuka hejuru mu kirere cy'agace ka Haifa ahandi mu karere ka Israel, igice cy'amajyaruguru intara ikora ku nyanja ya Mediterane. Ntabwo Iran yarashaho honyine kandi yagarutse izana Tel Aviv aho yakoze ibintu byinshi cyane bihambaye. Mu gace ka Tel Aviv baharashe induru ziravuga ubu ni umuyonga. Ibyotsi biracyari byinshi hejuru mu kirere. Uyu Tel Aviv yahoze ari umurwa mukuru w'igihugu cya Israel kugeza ubwo Donald Trump bwafataga ubutegetsi. Yesu awuhindura akawushyira Yerusalemu, ubundi Tel Aviv ikaguma ari umurwa mukuru w'ubucuruzi. Yerusalemu naho kandi ntabwo bigeze basiba kuharasa.
imijyi yose ikomeye mu gace ka Israel Iran yahagize umuyonga. Nubwo igihugu cya Israel nacyo kitigeze cyoroha, abagabo ba Netanyahu bakomeje kotsa umuriro igihugu cya Iran, dore ko indege ziri kurasana mu kirere hejuru. Ikirere cya Jordania, Iraq n'ibindi birere byinshi cyane bihana imbibi n'igihugu cya Israel ngo birimo gucamo urufaya rw'amasasu n'ibitwaro bya kirimbuzi biciye mu kirere. Muri rugamba kandi bimaze kumenyekana nuko indege nke za Israel zarashwe. Izi ndege nke zarashwe ni F-16, indege ubundi z'ibitangaza Israel igaragaza ko ari indege zidashobora kurasirwa ku rugamba, dore ko ziba zaratanzwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko noneho enye zamaze gushyirwa hasi n'abanya-Iran, ebyiri bazirasiye hejuru y'ikirere cyabo, izindi ebyiri barazikurikira bazirasira muri Iraq ndetse no muri Yordani. Iran ngo yiteguye urugamba rwose nta kabuza, kuko nayo ngo urugamba rwiteguye by'igihe kirekire. Abasesenguzi bavuga ko uru rugamba rugiye kuba injyana muntu. Benjamin Netanyahu kandi mu bitangazamakuru byinshi byatangajwe ko yaba yatorotse cyangwa se yahunze akajyanwa mu buhungiro. Impamvu yituma ngo abanyesirayeli bahungisha Benjamin Netanyahu ngo ni kugira ngo umwanzi ataza kumurasaho cyangwa se agace aherereyemo akagira igipimo bikarangira n'abamuhitanye. Ibi kandi bikunda gukorwa n'ingabo za Israel, aho zitagatinga abayobozi bakomeye babohora ko ngo bashobora kuba ari bamwe mu bacura imigambi ikomeye cyane yo kubaka ibitwaro bya kirimbuzi mu gace ka Iran. Aha twavuga nk'abagabo benshi bagiye basiga ubuzima muri uru rugamba b'abanya-Iran bari bitangaza. Hossein Salami niwe wari ukomeye cyane wahitanywe n'iki gitero, n'abandi bajenerali bakomeye mu ngabo. Abanyesiyanse benshi cyane bahasize ubuzima bari mu nganda zitunganya ibyo bitwaro. Ubundi ibisasu bya kirimbuzi Iran ngishaka ibyiki. Ese ubundi kubera iki Israel nayo ikomeje kuba intambamyi kugira ngo Iran idatunga ibitwaro bya kirimbuzi? Kandi ibi bitwaro n'ibibika Iran ngiza bibaye igihugu gihambaye cyane. Ngurugera ahantu babirebera bikabatera ubwoba ni ku gihugu cya Korea ya Ruguru. Kim Jong-un akimara gufata ibi bitwaro, isi yose ngo arayizibishije iraceceka, ntawe ukimugendaho nta n'ufite icyo yamubaza. Ariko nyamara ngo Muammar Gaddafi we yazize kutagira ibitwaro ngo ubundi yaza kubigira. OTAN ntabwo yari gusunutsa utuzuru habe na gatoya yerekeza mu gihugu cya Libya kugira ngo ijye kurimbura Colonel Muammar Gaddafi wari ubukombe muri aka gace. Ariko nyamara abanya-Iran bo bararahiye barasizora, bavuga ko nta yindi gahunda bafite keretse yo gutereka imitwe itwara ibitwaro bya kirimbuzi. Naho ibisasu bya misile balistike intercontinental byambukiranya imigabane n'ibindi byinshi cyane byo ngo babyigwijeho ku bwinshi. Indege z'intambara, utudrone tutagira abadriver n'ibindi byinshi cyane, amasasa akomeye, imbunda nshyashya ziri updated na automated, zose ngo abanya-Iran barazikoze bitegura urugamba. Abahutisi biyemeje ko ubwo Israel yatangiye kurasa kuri boss wabo Iran ngo bafite gahunda ikomeye cyane yo kumurwanirira. Ubu urugamba rugiye guturuka mu bahutisi muri Yemen rumanuka muri Iraq, imitwe y'iterabwoba yahingutse myinshi cyane, ubundi ruturuka no muri Iraq ngo abanya-Israel bafite ibibazo bikomeye cyane. Iran nayo ibisasu yamaze kubishyira ku murongo. Ibimodoka byayo by'intambara Ayatollah Ali Khamenei yamaze kubigaragaza ko urugamba bagwiteguye bihagije, ko kandi nta yindi gahunda bafite keretse guhorera abayobozi babo ndetse no gusenya Israel yaba yarabarashiho bikomeye cyane ibatunguye. Abanya-Iran mu buryo butunguranye nk'inkuba ziri guturagurika bagiye kumva bumva ubutaka bwabo buri kujya hasi, ibitwaro byabo biri guturagurika mu buryo batari biteguye. Ibi ariko nubwo byabababaje cyane, abanya-Israel ngo bizababaza inshuro zirenze nk'ijana. Ayatollah Ali Khamenei yararahiye arirenga avuga ko azahorera amaraso yamenwe rwose n'abanya-Israel. Benjamin Netanyahu nyuma yo kujya mu buhungiro akomeje gutanga ibiganiro n'amadisikuru akomeye cyane ahumuriza abaturage be. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatongowe n'uburyo Iran yarashe ubundi ibisasu bikagera ku butaka bwa Israel. Ibi ngibi Donald Trump ngo ntabwo yarabyiteguye kuko gahunda ngo yari ihari no kubwirinzi butanu bwa Israel ngo bwari buhagije kugira ngo Iran ntigize ikintu na kimwe igera, kugira ngo Iran ntigize igisasu na kimwe ku butaka bwa Israel. Ariko ntabwo ari uko byagenze kuko Israel yatunguwe. Ubwo ibisasu byamanukaga nk'imvura ubundi bigaturaguritsa imijyi yubatswe ku mazi ndetse n'imijyi ikomeye cyane y'ubukungu n'ubucuruzi n'iya politike, Haifa, Yerusalemu ndetse na Tel Aviv ubu byahindutse umuyonga. Ikibuga cy'indege cya Ben Gurion cyafunzwe, nta ndege n'imwe ishobora guhaguruka cyangwa se ngo isubire yerekeze ihirahire no kujya muri Israel kuko ibisasu bya Iran ngo bikomeje gucicikana mu kirere. Iran kandi naho nta ndege n'imwe ishobora kuhagera kuko ibibuga by'indege byose byamaze gufungwa. Ikirere cy'iki gihugu ngubu kiracuzwe cyane, ariko ntabwo bibuze ibisasu bya Iran kunyuramo nk'ibiguca mu mazi ngo birigenza rwose, aho bari gupima hose bari kuharasa. The True Promise 3 ni igitero cyakozwe na Iran ariko ngo ubundi ntabwo kiratangira.
naho The Rising Lion igitero cyakozwe na Isiraheli cyo gukangura intare yari iryamye. Ariko se noneho intare bakoze mu mugara ni iyihe kubera icyo abanyesiraheli bagamije gukangura intare? Ibintu birakomeye cyane, urugamba ubu none bwo rukijya gutangira kuko ibitwaro bamaze kubyegeranya, kandi gahunda nimwe no kurimburana nta mbabazi nta nugira undi muhe, dore ko abanyesiraheli ngo badashaka Irani kongera kubaho, bashaka gusenya ubutegetsi bwabo bagakuraho ubuyobozi buriho. Naho mu gihe abanya-Irani nabo kuva mu mwaka w'1980 ngo n'indi gahunda bafite atari yo kurimbura ubutegetsi bwa Isiraheli bwigize akaraha kagiye mu gace k'uburasirazuba. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo umwana wayo Isiraheli nta kibazo zigera agira, dore ko ubu ngubu batangiye kwegeranya amato y'intambara, indege zikomeye cyane n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi kugira ngo bajye kurasa Irani. Ubwirinzi bwo mu kirere ngo bayifashe Isiraheli kuyitabara. Abanya-Irani uko byagenda kose biteguye bihagije kandi urugamba nabo bazarurwana. Reka turebe iby'iyi ntambara hiri bwerekeze. Ese iraza kurangira gute nyuma ya True Promise 3 yarayibaye ubundi igahitana byinshi iganahitana ubuzima bwa benshi mu gace ka Isiraheli? Ukenewe ko hari ibindi tukubwira nabyo tukabikumenyesha.